na nipa bi a wode nkata animu a ye max bi be 9 ene security man a wanya mfie aduasane din de kofi di aka ene wo mabonituo ama ne dabremu no emuodin ewo Awutu Kwari no Awutu Senya West mensinimu ewo mfimfim mantem Adom TV Kasee etwaso Ababeto dwa se nipa 9 bi a womo esusu se womo eya kronfo ebowura bebi a womo epaibo ewo Awutu Senya West empatemu bebi na security man wo bebi a womo epaibo yi womo bonitu ema womo ewie sika ene niema bi eka ho akronfo wenfo yi a womo ekopie mu ewo bebi a womo epaibo yi nsem ne kire se womo kɔ no womo de akode bebre ene ka womo ekɔe onipa baako a wo kire nsem nim ede kire Adom News eye Alexander Thompson wo ye safety health officer ewo bi a womo epaibo o dwane aba obetake shelter dem say we no start some fire nti spray bullet no bi kan no tofum nti ono no mo rush na obeje two security man so gina aha muso hu de we no mo fire no muso mo dwane kwase ho ba ko so ba night oba no o tie say nkofo kasa say robin aba nti ono bobode ne share ye container bia no ko share container nechi o share ono frɛ when say omumra no mabua no na combat crime nti omuko run inside omuko no mko share one Chinese man ono so ko inside no ko fa de bi no dey ba out just no muhu nti muhu na omuso no muse o mesi nko na nko che obebia scan won no ka che won say ono Nikki nti omu force na obedie cashier room ma na almost start say omu bie nyema mu adaka na mu na adi ofa yo dey to na omu fast car 2500 and this case the phone so omu try say omu no stage guns warning shots almost started omu fire